Akanisa ya St James Cathedral Ruharo ombrelezi wa nkore okushaba okwishikisho cha mataji kwa ibembirwamo Dean wa St James Cathedral, the very venerable Reverend Canon Nathan Bobbs Mwesige. The very venerable Reverend Canon Nathan Bobbs Mwesige yanja kushobora ahachero H. Benata nechitinisa omu Yerusalemu abantu bamwarira emyenda abantu nobara enkindo yareba abantu emitima yabo endijo etamuru kandi obutabaho emitima nitwe birebi hariho obutukwa turyaho ntendereza ntuzo mu kanisa konke emitima etamuruho omukristayo okwehare kibi ekina kyakigambaho kakikuru abandi turi mu kibi cyo bushambani abandi turi mu kibi cyo bwibi abandi turi mu kibi cyitamo abandi turi mu kibi cya rwango abandi turi mbwene turyaho turi mu bintu ebikoreye terizina rya rahango obutahimbisa. Amazina ganje nabanyita Brian Twesije ninye general manager wa Youth Community Sacco ari ne branch hari ya Port Mall abantu bambarira ntenda kubasima kuba muri nitwe ejimyaka yona kandi elizoba nshaka kiro cha mataji nyenda kusima abona bazo mu kanisa kusima na no kusima umushuni kandi ejiwiki mu wiki yihorere twaza akerezia ya Nyamitanga Vicar General Reverend Father Sevelinus Ndugwa yashabebembezi okuba bamazima babe n'abaringanisa ebyabigamba obayebembere ekitambo kya misa ekyakorerwa akerezia ya Nyamitanga. Abakwete kwizina lya Kristo ababatizibwe tumwegera muki ekiro kya mataji akerezia ya Katete Parish ekitambo kya misa kyabembirwamo bwana mukuru Maisha Ampe owashaba abantu okukundana nokonja kwetera omutima. Tureka Yesu ukecho kureberaho cyo umuntu ori kushaba nangwa nabwire okuva kwe wecho byomwe nayetwa kwegarikamo twaza kutandika weekend kwera wiki eitwe nachome kwantu eshemerezamo Awa TV Western Senyo Gideon na Ali Waiswa.